Tidak ada solusi lain. So the next one, more dangerous, is that you are in a situation where you have no way out. Barangkali kalau seandainya kita praktek, tapi pemikirannya yang jangan pemikiran itu kepada yang negatif ya. Ya, jangan kepada yang negatif. Ya. So don't think negative thoughts. Kamu. Ini yang hati-hati. Ya sama dia. Oke, berhadapan yang mana ya? Kira-kira Anda yang mau berhadapan yang mana? Coba, Anda mau berhadapan yang mana? Ya ini. Coba tanya, apa dia yang mau berhadapan dengan ini, Pak? So someone has to choose who is asking you, who do you want to face? Do you want to face him or do you want to face somebody else? Est-ce que tu veux... C'est bon, c'est ton partenaire? Okay. Hah? Ya, udah, ya. Bagus. Kita buang ya pemikiran yang negatif ya, kita buang ya. Tu dois retirer toutes tes pensées négatives. You throw away all the bad thoughts, negative thoughts. Sini. Ada pakai mesin. Sudah, kamu duduk. Have a seat. Assis-toi. Jelas. Perempuan udah nyawanya ibaratnya nyawa udah di ujung tanduk nih. No way out. So there is no way out. Di ujung tanduk. Donc il manque d'une situation en fait si tu n'as plus de solution. Nah, yang pertama sekali senjatanya ketenangan. So Yang your kedua, first weapon is to be relaxed. seperti perempuan yang pakai jilbab itu dia punya senjata. Itu ada jarum pentol ya. Ingat. So normally for women that use Kamu punya jilbab, yang tidak pernah disangka oleh. Nah, jarum pentol itu bisa. so you have a pin. Tout entendu. They have a pin. The women that wear a jilbab have